ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdang iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la kumatadinak paayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng, tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akasi ti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayo nga agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak dayta, Sunshine? Ay na, maragsa kanak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang? Awan ti makunakan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpait. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. Saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pa'y. Amok nagduma day ti ugali. Iso na laang tani Brando ti imo na nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko namday ta insan. Una, gaputaag kasinsin da Brando kan Oliver. Ni Oliver ti imunaan am-amom. Ngamno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow! Kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday ta kilig, tibagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta ama pasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pa'y lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Katuray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrubangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madani mat ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na,
Manulangan abulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, Uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kaanakan. Anyaman dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mon ti bunga na ita. Wan, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, maipapan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawan iti kinapulis ko. Sana mapasamak da ita kaanakan. Mamatiak akabaalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proudak unay para kan ka. Agyaman na kading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas daw ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako unay, ha? Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si Kakit Dimat. Importante daytoy nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan. Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos lat tamot insan. Mabalin mo lat tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga agadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko a plano yun ti akalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta, makapag-graduar pa'y. Kaya tagalaysa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos kamatan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idadaak iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kastaan talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No sanak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itaatawan. Swerte ka talaga kankwana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine. Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Adto'y ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Husto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inaakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver. Ala, huston ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. Agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mutan. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manula ang abulan, makatay kay ti board exam.
May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible itikaskan ka, sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod, insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, angam husto laang tapno agkalay sa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang. Ay na, sapay la kumatag na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-adupay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya kan insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakid di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga, insan. Iso nga itak lang ay may. Pasensya ka na. No itala nga itad ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Si ka talaga insan. Ang mala, agyaman na ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver. Naangawa talaga ni gasat. Isong aklunan talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma. Tinasaya at kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan ak. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton kani kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. No awan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok ka ba alam date na? Si kapay. Sapay la ko mga rod, insan. Maipasam date na. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panagboard mo. Saan lata maliklikan, insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam date ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman ak, insan. Ay na, nakaragragsakak lakay. Nakapasa akit exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten, celebraran daytoy, apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang iparik na kan ka.
nga amin na panagbaligim kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.